Mate ko pau ke sa ia me ko ke share tau channel pa ke subscribe mai ke. Ko fam ke hoko e beheni e tala noa ki Hevani mo e kakai o ku iai. Na tau lawe tau programa ki moa gai ko hu ki Hevani ko e tala ia meilani. Whawa e fitu restafa ko gai ko nau fau mai fu mamahi lahi. Na e whakamamahi ki nau tolu ko e nau tu e wholofola ai o tua mo e whakamo oni ai eiko si Isu Christ. Ego nau kei piki tai ke wholofola. Nau kei piki tai ke eiko si Isu Christ ko e hala beata. Na e whakamamahi e ki nau topa nau whatokanga i ki mau tolu. Ka bau ke pego ka Kristiani ko ke whatanga i ko mainu peo ke fufu i o Kristiani. O ke maa e eiko si Isu Christ ko e ahoni. Pa e ilo e ka kai ko Kristiani i tau tolu. Kanseri whatanga i. Ko tupe au peke tunga au tau tolu tu prison. Ko e ka tau tu he eiko si Isu Christ. Ai ngā taiu tala mai, kaina nau fōu e uma mahi lahi. Pena e fōu nau ko fufu haine hina, e tāta ai lai, e mahino pito pēko e whahinga, e mātua ki, tuku lolo e nau mo ui, ke tāta au e eiko si Isu Christ, o nau rea aki, ko e tāta au e eiko si Isu Christ, ko e maa anga ia e kungahi hia, ko e tāta au karaisi, ko ku maa anga ia, ko ku maa oni anga ia. Wingai nau huke langi. Ka ko whamke ki u whakatokanga hen, ke whainga kakai ko tau pehe ki tau tō. Ko kakai e te na wala huto kua ke langi. A kua ki ko kau whares. E whainga koen maa oni. Tu asino pe. Tau he lotu, kau whaife kau, Reverend Dr, Reverend Professor. Pe kau whares. Pore he nau ngāwe. Ma te whares ka na tu e tempare. Tala ene aukai, tala ene whaki, ene vahe hongo furu ke siasi. Tala ene kai ke tatau e me kauang hala o afungi mau pe whare si o whakau maa oni angeia e toe ngau e kakai. Koe kakai o nau pehe, koe te maa oni, te hua i ke langi, o nau si o lalo ke nau tolu ke kauang hala. Poko whakailonga ia, o te kai nau maa no te maa oni, koe maa oni kou maa mea kalaisi. Te ilo kita koe maa oni a kita. Kono hinga ke te pore maa oni koe, e koe maa oni o omi mei tu a mea kalaisi ke te kita. Koe eka ke te siolaro ke te teata, te kore, te hanga i kita whamatala ke te nau tolu, ke nau bausia mo e maa oni koe ia. Aia koe whare si ia, koe tau tolu e ka kai lotu. Moilo, tolu e ka kai lotu, ka kai whainga tātaha tau tolu ke whahafu mei heri. Kono hinga tau pepe tau tolu tau sisai. O kou malanga au he siasi. Museo ke kau malanga en tau mai si suna na omi na toi talani. Si suna mau malanga palo ofisai. Iho huafa, si. Malanga palo ofisai, na tula ke he peia me whakau koe malanga e wholofolau tala noa ke ai. A Paulo ka Timoteo ai whaka koe malanga palo ofisai. Na na ulea ai wholofola ai otua. Koe uingai malanga palo ofisai. Pea kou whakam ka inga ke mo ilo. Hei kai hua tape, mo te mea nau kia si isu. Fares maa oni loi. Koe maa oni loi nau tala na tole ngai mea ke kakai. Koe ke nau mo ui a ke nau to. Koe ke nau wala fu i tuhe ta. Koe ngai sisu. Koe ngā koe ke nau fua ka venga. Koe ke nau whai na tole wholofola ko nau rea. Koe ke nau mo ui a ke nau to. Koe shio mo ui a kau whai whekau. Koe mea panga o pita urea ke ngai mea koe ni. Mole ke mama. Koe ngoi ura vea be mo lau maari e koe iko kakai koe ni. Kakai ui ko kau whai whekau ki nau tolu. Hono moni, koe kau whares maa oni loi. Kono wa koe kau koloa ia, ma te tau whakau ma pito kata koloa ia, kata tūrerei pe ia. E mo ui koe ni, toko automatic pe ne huan. A whatokange tau tolu e tangata ma koloa koe mo lasa losi. Te tangata koe ui ko taivasi. Koe ngape whirea taivasi ia koe tangata koloa ia. Koe whirea whalatina ia, koloa ia. Wake anu hingoa, whahingoa pe ne koloa. Kono hingai koe, alua ia ki heri, ko e nai whalala e ne koloa, whalala e ngai mea kotoa pena ne ma. Tokua koe ni mea mandu e tangata koloa ia koe na kasi isu. O tarange, tangata e kirei koe hame te uwhai ke tomo ke pranga o tua. Muna tarange si isu ke alo whakatau e ne koloa, pe hao mui mai ke te maini le vai, na e ofang e tangata e ne koloa. Ne hao ke ni hao whai e lotu, mandu ne tarange tau tupu aku, tau he a koe lao. So kone tau ena lao, kone whaena lotu, koe mea whakatupu koloa pe. Tana mai Paulo, whakatawangi tau toi Paulo, lak Timote wahe ono, koe kakai pehe, o koe stau lai o nau lau maari o nau tolu ki he, e whahinga o nau ngāwe aki, ai lotu, koe mea whakatupu paanga pe. Sio e o malanga horo, mo e o horo e kau whaiwhekau koe ei paanga.
kumi paanga. Pere ko mea mahoing, ko mea ron ki hang ko langa whare lotu me hafua. Ko reo mau beo ke ton ke wahai whai whekau e mo harai. Ange ke kakai e kolo, o fisa kolo me, kakai e kolo mo wo ki muri, kore ka tau kainga koe ai, ke nao masi niti ke whai aki, e tau ngāwe ko langa whare lotu pe koe. Ko mea e tanda ke whai whekai ne ke tiki alu koe ke ngai whakakolo ko alo langa whare lotu. Yalu koe koe langa ai whare whakalau mari o tuai mo i kakai. Tu koe langa whare lotu ke oe kakai. Ka koe seu tau mo be fo ke tā mo be fo whekau e alu kumpa anga koe hi. E koe ia pe ia e te maua ne paanga. Koe tau ngāwe ak pe lot mo ni ke whakatu paanga. Pe koe kaukolo ia hei kai hua taha e pehe ia ki he mo ui tainata. Ko siutasi, o tohangi tau tolu kai mantua siutasi. Whakatata siutasi ko tangata mui ka si isu. Koe peko sio ka mea kene mak me. Ange peko koe ngawe aki koe e lot mo ni. Koe mea whakatupu kolo ato. Mai sio ne vai taha wā ke te tau tolu. Ke tamgena e hawa koe mere ko fua e hina lolo rapa sita e vai o si isu. Ke panya ke e vai o eiki o teu ki whanua loto. Tarangi siutasia mure mau e mea na ton ke au e whakatau ke ofa ke masiwa. Patara marewa sio ni. Ke kia ne tokanga tata ke masiwa. Na tokanga e ke paanga koe na tau e nau paanga pa na ne whaatoko e a seniti me nau ai anga paanga. So ko me mau inga pide whataonga. Koe whanki mea hiki ko toa pe tau whai. Pau ko hawa koe ki he lotu, ko hawa mui ka sisu, ko whaambeke maa tāpua ki maa au, whaambeke tāpua ki o whanau, ki ta tau toa pe koe mo siutas, ko e lawa ki e ko tau eiki, he kai te ke hua e koe ke mo ui taingata, ko ti masi, e whatoanga e taha, ti masi o whaki maamani, matua ti masi, me mau inga pita ti masi, ne mui Europea Paula, ta koe ukei ofa pe ki maamani, ofa e ke whakamalo ia e kakai, ofa e ke koloa, mahange ia koe tamai o eiki koe ilaisa, a ke hesi, ne hau whaka ne amani o whakamo ui, matarange e palofita koe ke whima o hamea, ta koe usio ke hesi a ki ai, ofa e ke paanga, koe so ke ofa ki maamani, mena e hoko, ne aluia o mai e paanga ne amani, pe hau tu e ae palofita, tāne palofita pe ne alu ki whe, pe aloi, sio, ne pe kai haa, o hau ma pe se tāne o mai ki kovisi si, ka kuhu mai fu konga kaulahi. Tau kamata pe tau talangata ki mesi si koe, ka hu mai fu konga kaulahi. Ofa ke paanga ke hesi ta tau to pe, pa mai ofa ti mas ki mamani. E whatoanga taha ko Moses, matua Moses ne talango fue ki o toi mea kotoa pe, to ke ki fui mea pe taha. Roholange o toa ke alu rea ke maka, alo Moses e o taha e maka. Sio ke talangata e ke wholofola e o toa, tamai e o toa, ko vi whakasoto ma. Tala ka whai whekau e toko sai pe whakasoto mai. Ta mai he o tua, o ke iro ton ke whai whekau e kau whewhine, ko ton ke malanga kau whewhine. Tala he wesi ana sai pe malanga kau whewhine, sai pe ke whai whekau e kau whewhine. Sio ka pana e toa mo sese me hu ke puranga wai o tua, ko hepe ko whekau ke alu o lea. Mea si, ne tala mo fuape, ne alu pe ia o tai. Ko mea kena tala mai he o tua, ko mena tala atu, ko me pete ke whai. Sio ke mau inga. Ta tau pea Moses mo Saula. O Saula na talangi alu whakaufuri amareki. Alu Saula sio e ke koloa pene o mai e mea tokua ke whae kono whatongi e whakaloto. Sio? Ta tau pea mo te alo tāmi e sini ke o mai ke whae ke misinare. Pua te alo no ke o mai whae ke misinare. Ko mea kowe au pitoia. Ko mea ai o toa whae ke maa o maa nyoni. Ko whao kama be ke tau ke konseti e misinare. Ko whaunga whakamamani. Sige, tamai he eki ko tau whoaki, ai ke ua ilo nima tō matau, mea whai ho nima hema. Ka mea ko ke tau whai pehe ai. Ko hewa ke manu ka whai whekau me siasi, ai fu konseti, ko i toko ke maafana ka kai ke nau mai, ori lahi, pia whanonga me kau mea koe ki he, pia roto rewa, huma re whakavaha ai, ai ke loto kau mea ia koe, ke sai ange lahi ange rie, ko me sige, hanga mau pe tau tōria o mai ngai, tamai si isu e mea ke whai, alu pe tau tōria ke mea o tau peto koe tau tau sai. He kai hua taha ia ke. Mana ko mena kulau koe si isu, ko mena uhinga koe ki ana whatokangi tau toru. Ko si isu e nia mati wai fitu vesi wa taha ke ua tau. O kui kai koe ia peu ne lau mai, e hei tene huke pranga Hevani. Ka koe au ne whai fina ngalo e tamai ui Hevani. Toko lahi tena urea mai aho koe ope, i kai ko hua whana mau palofi sai ai, pia ko hua whana mau kapuste e volo ai, pia ko hua whana mau whia ai ngai mana lahi, pe te toki vete ke te nau tolu kulo to o pehe, te eki te i loa ki mau tolu,
alu me te kau mau la. Se me mau inga pite tauhi. Vai wholofola ai o tua koe lau ai o tua. Wholofola ai o tua pau ke tauhi. E koe hui, tau tolu o mai hivi ke tau whai ai ke whekau au tau o tua. Ke tau pepe o, kua fōe mo uia ke tau karaisi. Te whai pepe mea koko loto ke, te whai whekau pe fine pe au. Te tari pepe whakasoto ma i kai. Mau inga ke hae tau mo ui. Ai tau mo ui ke wholofola ai o tua. Koe whakamo oni, ko whamaa ni i tau tolu. I ta awe eke, ko si isu kona. Si koe wholofola a si isu ia, suene mai fitu ve sta fitu. Pau kia tau ne loto ke ne ilo mo oni to kāteri ne talango fua. Ka pā te mau talango fua ke te au. Te mau ilo, ko to kāteri ne, ko me e me tamai. Eke mau kore ke te koe. Te koe mai mau whaam ke mau hu ke Hevani. Ka pā ke whamaa, mau mo ui whamaa ni o tata a. Ke mau mau iwi ai, ke mau ui o wholofola e si isu Christ ko mau whamu ui. Amen.